Duduk solana sang tu dipakaborok lan puang. Parandupai man ki kita mulan te kasih pulungan umpama tan na pena. Bulen duit channel YouTube YKB Bahasa Toraya. Dolo tamane unan nung kadan na puang. May komita palaku pak tunduan na pena masalo. Tama sembayang. O puang matua ambek mama selan suruga. Rampo mo kan dimati kalemi. Tukum peta dapat tunduanmi. Lalu nanungkan kadami lan atu ya teh. Apa kikilala itu kaleki kumua. Tang palambi ikan sia tang mau ikan ni. Lalu nukun ni tumba mandalan na. Durasian na kadami. Ya moto ope nama salo. Tunduikan bungkai tangak ki. Jabengkan kapaisanan. Imak din untandai meloy. Patun na te kadami lako kaleki sia tama katuang ki solanasang. Imak din umpake umpanunduk tengkana katuang ki lako lalan pak koreami. Kada-kada mo komi lako kami puang. Saka sadia mo kan solanasang. Laurangi sia launan nungi te kadami. Lansangan na Yesus Kristus puang bisara mentolino kimas sambayang. Amin. Dulu solanasang tu di kamasilan puang. Ya tu pak anandunganta lante atu ya teh. Dia lalam mai surat renungan wasiat. Tula dinandung lan sang buku kada tunakua. Malimbangun dia mai kamamaran. Malimbangun dia mai kamamaran. Ya tu pak anandungan ya teh. Ladinandung si turu surat na Rasul Paulus lako kombongan di Roma. Ya motu dipilailan mai Roma pasal sang pulo talu angka sang pulo misa saya lako sang pulo apa Roma pasal sang pulo talu angka sang pulo misa saya lako sang pulo apa ya tulah mendadi penggarontosan na tep anandungan tah ya motu lan ayak sang pulo misan na kuat tu kadana pak pakilalan Rasul Paulus lako Rodio Roma lan angka sang pulo misa pen mito belan nami isan tu dio na atunna kumona lambi imo tuatu lamini tak apa malimbangun dio mai kamamaramne belan na totemo sa mandapi-dapi na mo tu kamakarimanan lako kaleta na ya tonta manek pak mak patongan utole pa ten mito belan nami isan tu dio na atunna kumona lambi imo tuatu lamini tak apa malimbangun dio mai kamamaramne belan na totemo sa mandapi-dapi na mo tu kamakarimanan lako kaleta na ya tonta manek mak patongan. Amin. Dulu solanasang ya tu mamma ya motunna dini masannang umpelayon batang kaleta umpatorro mintu pengkarangan bumerak taki ya kemammi imi tu mamma ta butung to maga saliu ki lamilik muiden tau rampo metundan butung to masorok ilamilik belan na pemammi itu mama lamorita ru bangki lan ka mamaranta belan na masan nang disaading ke mama namoy di kilala itu bintu pengkaranganta inang nenek bang kumua nang masus sakit milik dulu solanasang lako kombongan di Roma napakilala Rasul Paulus kumua atun na mola malimbangun jo may kamamaran belan na
lama domi mo masiang. Malimbangun dia may kamamaran. Patuanan na. Ladi patorro, tumay kamalam maranta. Lay patorro tumay tang situru na lalampa aporean na puang matua. Pak tu biasa disanga agan kamalilinan. Belan naya ke melambi ke miliki. Ditampe moto tu malilin na. Ya mo tu bom. Ya tu penggauran kakadakian. Nenek disanga penggauran lan kamalilinan. Jadi ladi patorona sang tu mintu malilin na. Apa itu arang masero ya mo tu Yesus Kristus. Ya te yan nate. Napokada Rasul Paulus belanna. Napesa adingi kumua samandapi-dapi na mo tu kasalamaran. Nea tu kombongan di Roma. Buda tu tontong bang patuolan kamalanguan. Jalan ma'rupa-rupa penggauran kakadakian. Ya moto sulu solanasang kamelon lino tu susin na morato tu nenne umpamanda aki ilan kamamaran tang kebatuan butung to maras sangki umpe mamni kamamaranta ke tontong bangki ituo lan aagan tang situru nalalan pa aporean na puan inang buda tu agan lino tu umbengki kamana-manan susi to marasan ki mamma ikuami kenada mo tamalimbangun len lamay te mamma iya te ke masan nang miki umpirasay belan na tapi mammi mo ya keto bangki tama kamana-manan lino tuta ega ina taping kilalay te pepasan na Rasul Paulus tatampe tu mintu penggauran kadake tu tontong bang pa usalimu ikatwanta taurungan ni tontong tuolan kamalilinan butung to bongi taru talamori taru bang mamma alan amalimbangun mo domay kamamaranta tatampe tu kamalilinan tapanunduk katuanta tuolan arang na Kristus napamatoto ki ipuang napasake ki ipuang lan ulopian katuan sitaruna amin sama sambayang kuresuma nga apuang pupu omo kiperangi inde sangtan ka dalam bay surak madatun napakilala kan ni lama limbangun diong may mamma ata ega ina ya mo tu agan kamalilinan maarupa-rupa penggauran tang situru lalam pa aporean nadai kan ni Rasul Paulus laun tampe tu mintu na to apa nenek kan ni malam masih tang pa akulle ya moto puang tontong kan ni memasi lako kaleme ondong kuasan na penama salo mi laun tunduikan selalu sisolangkan ima adin untampe tu kamalilinan tang situru na lalam pa aporean mi angki tontong tuolan arang maseromi tumangka na bagian kan Kristus ya motu kasalamaran katuan saya lakona tureswanga apuang hari makan temas sambayang lako kaleme lan Yesus Kristus juru salama aki amin tuluk solanasang tu dipakaborok lan pon Yesus Kristus pada mau malambe na to tu paananungan talan atu ya teh may komisolanasang tatontong undukung nite channel iya teh like dan subscribe mi pataru ila komintu sang suluranta tapada-pada unnalakatan umpatale ambun sukaran aluk na puang matua na puang moratontong umpasake ki solanasang salama